Thĩinĩ wa thikũ igĩrĩ bũrũri-inĩ ũgakorwo ũgĩkũngũĩra mũthenya ũrĩa rika rĩa Gen Z makorirwo makĩingĩra mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi makĩenda thirikari ya President William Ruto ikorwo ikĩgũithia kana ikĩeheria watho wa kĩgĩna ũrĩa maugĩte warĩ na magoti maingĩ mũno ma gũthiĩ na mbere na kũhinyĩrĩria Akenya. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria na ũmwe wa rika rĩa Gen Z arĩa makorirwo makĩingĩra mũciĩ mũnene wa Nairobi akorwo agĩtũtarĩria nĩ maũndũ marĩkũ mekire, nĩ mebangĩte nĩgetha mũthenya ũcio ũkinyanĩre nĩ maũndũ marĩkũ meranĩte maranagĩria atĩa nĩgetha makorwo magĩkinyanĩria mũthenya ũcio. Ni aje boss? Kwa salama? Asante sana kwa majina, naitwa Philip Generali. I am a patriot for good governance in Kenya. Immediately tulimaliza kusoma na kuanalyze everything, that is when we started to plan that we are going to protest against finance bill. Yeah, so muda ulichukua, tukafanya mpango pole pole, hatukuwa tunajuana, we also be beyond tribal lanes, beyond political parties. Tumefika! Na vile mliingia town, mliingia mguu ama mlikuwa na minga? Nani alilipia zile basi tuliona maybe watu wakiletwa nazo? Watu walifikaje town? Tunajua vizuri, it was beyond Nairobi. Ilikuwa Kenya nzima, kwa mavijiji, kwenye town. Lakini hapa Nairobi mahali nilikuwa hiyo siku, mimi kivyangu nilikuja na gari na nilijilipia mwenyewe. Kufika saa 12:30 nilikuwa Archives. Nilikuwa nimekaa tu mahali nimetulia kwa sababu tulijua mapolisi watafunga barabara, watu hawangeweza kufika. So wale wenye tulifika wa kwanza, tukaona makarao wameanza kuweka roadblocks. Magari zilikuwa zinafika mahali, mnapata mapolisi wanaingia ndani, wakiona ni vijana wako ndani, mnaambiwa mshuke, mfanye nini, mtembee ama mrudi nyumbani, gari inarudishwa ama inaingia town bure. So after that, venye watu waligundua ya kwamba kutumia magari hatungeweza kuingia, watu wengi waliweza kutumia miguu. Kutoka upande wa Thika Road, university students waliweza kutembea, kutoka side za Donholm, kila mahali watu waliweza kufika town kutumia miguu. Siku yako ilikuwa vipi? After uliingia town, ulikaa masaa mangapi ili watu waweze kubreach bunge? Na ilifikaje watu waliingia bunge? Hiyo safari unaweza tuelezea? Town iliingia saa 12, nikakaa Archives, nilipatana na makarao, walikuwa kwa wingi sana. Niliweza kutulia, nilikuwa tumebeba gunia yangu, kuna mchoro nilikuwa nimeweka pale, so nikaweka ndani ya gunia na nikaketi nayo mahali kutulia tu. Placard. Kwa imechorwa nini ama ilikuwa imesema nini? Nilikuwa nimeandika, kuna uandishi niliandika ya kwamba do not kill peaceful protesters, kill corruption. Hiyo ndio kitu ya kwanza nilikuwa nimeandika kwa sababu nilijua kila wakati wa maandamano mapolisi wanafanyanga nini, lazima unapata watu wengi wao wanauawa. So hiyo ilikuwa information in case anything wakue brutal, hiyo ndio tulikuwa tunaenda kuinua. Venye tulitoka Archives hapo tu kwa hiyo barabara, mapolisi walianza kupiga tear gas. Wakati walipiga tear gas, kuna mmoja wetu alipigwa canister, lakini akatolewa, wakakimbia wakaenda. Mimi nilikataa kuenda, nikatoa ile placard yangu, nikaface ile side ilikuwa imeandikwa fight corruption, not peaceful protesters. Hiyo ndio nilitoa, nikawawekea, nikapiga magoti chini. Mkarao wenye waliona hivyo walikuja wakanibeba, wakanipeleka kwenye hilo lori lao kubwa. Sasa mimi kuingizwa pale, nilijua nisipofanya kitu nitapelekwa ndani kwa cell na siku yangu itaisha kabla hatujafanya kile kilichotuleta ku reject finance bill. Nilitoka ndani ya gari, nikahepa, nikapanda juu ya lori, nikabeba hiyo placard yangu. Tukasumbuana, at long last niliepa. So kufika kitu hapo saa 6, saa 7, watu walikuwa wamejaa town. We were singing, we were chanting, we were singing historical songs. But all of a sudden things changed. Saa 6? Hapo saa 6, saa 7. Police walikuja, wakakuwa chaotic. It was no longer a law enforcement. They never came to protect us. It was a war. They started with the tear gas, water cannons. But I remember we never gave up. We kept on moving.
Wakati waliona ya kwamba hizo tear gas na water cannons hazikuweza kufanya, walianza kutumia risasi. We were shot. I remember the first incident that happened was a guy just next to me wakati tulifika parliament kwenye pavement. Kitu nilisikia ni boom. Alikuwa ameanguka. Macho ilikuwa imefunguka na tuangalia, tulijaribu sana, lakini hatimaye alipoteza maisha yake. And that is the reason why tulikasirika zaidi. Parliament mpango tulikuwa nao ni kufika kwenye parliament, lakini hatukuwa tuingie kuharibu vitu. Sasa tulienda pale kuwaomba wakatae ile kitu sifanye nini, isipitishwe. Lakini after kupata message ya kwamba ilipitishwa, after sisi tulikataa kwenye mtandao, tukawaambia, hasira ilipanda. Tuliingia parliament na hii hasira yote, vitu ziliharibika. Tuliharibu, hatuwezi kataa. Huko tulipata mchele tukakula. Tulikuwa kwa street, but at the same time we were watching, we were following the process ya finance bill. Yeah. So after hizo news ndio tulikasirika, tukasema sasa ni state house. But vitu zilichange. Ile plan yenye tulikuwa tumesema sasa tunaenda state house, tuliacha. So one of the achievements that we made that day was that Kenya can rise beyond tribal lines. Kenya can rise beyond political parties. Kenya can rise beyond individuals. Rũgano rwa kĩeha rwa mwanake ũmwe wanyitire itemi thĩinĩ wa mĩrũrũngano ĩrĩa yarĩ kuo tarĩki 25 mweri wa gatandatũ mwaka mũhĩtũku, akoragwo gũtarĩria ũrĩa aruna ake makorirwo makĩrathwo, angĩ makĩgurara, ona angĩ magĩkua thĩinĩ wa mĩrũrũngano ĩyo. Na tũkorwo tũgĩtwarana nake itĩna rĩrĩ rĩa mũthia, akorwo agĩtwĩra atĩrĩrĩ, tarĩki 25 rĩ, iria nĩ thikũ igĩrĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, meharĩrĩirie atĩa, mebangĩte atĩa, na nĩ maũndũ marĩkũ magakorwo makĩenda thirikari ĩno gũkorwo ĩgĩkinyanĩria. So hiyo siku hatuendi tu kusema we are rejecting finance bill, but this time round tunataka tuende kwa barabara, tuambie serikali ya kwamba number one, they promised us employment. We want the employment. They promised us good health care. We want that. We are demanding for it. They promised that this government will no longer tolerate extrajudicial killings. That one, we want justice. Remember Albert Ojwang kitu ilimfanyikia. Nashukuru sana. Karibu. Na usiogope. Hata ufuate sheria. Na nchi ni yetu. Kenya ni yetu. Asante sana. Rũgano rwa Philip Generali ũmwe wa ayuthi kana mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo makĩhũranĩra thirikari kana bũrũri ũkorwo ũkĩagĩra nĩgetha mũtũrĩre wao na mũtũrĩre wa ciana citũ na arĩa othe megũkũ bũrũri-inĩ makorwo magĩkenerera. Na nĩ akorwo akiuga kĩndũ gĩa bata mũno. Auga mũthenya wa Jumatano tarĩki 25 mweri ũyũ, mũthenya ũcio tu wa Gen Z, nĩ wa marika mothe, aciari ao arĩa mareta millennials, arĩa mareta alpha na acio angĩ, mauga mũthenya wa tarĩki 25 nĩ mũthenya wa Akenya othe maroka kwenda thirikari kana ũtongoria mwega ũrĩa ũkorwo ũkĩrora gĩthomo, ũrigitani na maũndũ mothe marĩa mangĩteithĩrĩria Akenya makorwo magĩteithĩka. Na nĩ kuma street ici cia Nairobi kana barabara cia Nairobi nĩ tũgũkorwo tũgĩkũrehera ĩmwe kwa ĩmwe kana maũndũ marĩa makorwo magĩthiĩ na mbere, mbeũ njĩthĩ magĩthiĩ na mbere na kwĩharĩrĩria ciĩgiĩ mĩrũrũngano ya tarĩki 25 ĩrĩa nĩ thikũ igĩrĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ. Na kuma street ici cia Nairobi rĩtwa rĩakwa nĩ Gĩtaũ wa Wanjikũ.